turagushimiye wowe wiyemeje kudutega amatwi. Tugiye kubana mu kiganiro cyo kugaruka kuri Arsenal n'urugamba rwa Premier League. Premier League isize ikipe Arsenal itari kwitwara neza bijyanye na result iri gukora, ndetse iyo ugerageje kureba ikipe Arsenal ukabona buryo ki ikora match yayo, bitubona yuko harimo ikibazo gikomeye cyane. Ikipe Arsenal so kuba yatsinzwe n'ikipe ya Bournemouth ibitego 2-1, turabizi n'indi match yagiye ikora yo kunganya 2-2 na Wolves, match zimwe na zimwe zigakurwa zagoranye. Ese ubona hari icyizere nk'umufana wa Arsenal ko hari igihe mwatwara igikombe? Gusa birashoboka, amahirwe aracyari, nubwo mu ikipe ya Manchester amanota atari menshi atari na makeya, birashoboka yuko mwatwara igikombe. Ikipe ya Arsenal birayisaba ikintu bita gukora cyane no kubikorera, gukina match yose nka final. Ntugerageje kureba match za Arsenal uburyo ikoramo match, mu by'ukuri turebane nk'ikipe Arsenal igiheruka gutsinda ibitego birenze 2-0 vuba, cyangwa igatsinda ibitego 2 igakora 3-4, tukavuga ati ko bisa kose ikipe yari bikwiriye. Igiherukira match yo gutsinda ibitego byinshi cyane ngira ngo ni za Sunderland itsinda za binera, ni ngira Sunderland itsinze 4 muri icyo gihe nibwo heruka match zo kuba yatsinda amakipe. Ngira ngo muri Champions League yatsinze Sporting igitego 1, hari match yo kwishyura, hakaza kuba yatsinzwe na Bournemouth ibitego 2-1, kuba yaratsinzwe na Manchester City ibitego 2-0, Southampton irayisezerera muri FA Cup. Ni ikibazo kandi ngira ngo nyuma yo kunganya nyana Wolves hari akantu k'akamurare yari debure irakazana, ariko ubu ngubu bisa nkaho ari ikibazo nyuma yo kuba yatsindwa n'ikipe ya Bournemouth. Ngira ngo saho gusira itijya ko Etihad. Sasa rero nibwo urugamba ruraba rwemejwe yuko noneho ugiye kudesida watwara igikombe. Ngira ngo umuntu agarutse kuri buri kamwe karanze umukino wakinye muri ikipe ya Bournemouth, urereba ukabona resulta wapi rwose. Ikipe Arsenal ifite ikibazo noneho, niba tubona yuko n'icyo kimwe yabonye ari penalty, yabonye igitego kimwe cya penalty kitsinzwe na Victor Gyökeres, ese yaza kwirata n'ubundi. Ngira ngo ikipe ya Manchester City yo murabizi neza yuko ku bitego ibikubiye ifite Haaland, Semenyo, Ryan Cherki, abo bose ni abantu bashobora kuba baza bagakora ibitego birenze kimwe, ariko kuri Arsenal ubona yuko gukora ibitego bigoye. Ngira ngo mwibuka nka match Marti igeze gukina na Fulham biba 5-4, ariko se Arsenal yo niba nta match ivuga tukose kose ushaka igikombe, niyo badutsinda 2 birashoboka, ariko natwe dushake 3. Niba ati competition ya shampiyona y'igihugu cy'Ubwongereza mu gihe mugabo Pep Guardiola gihari, bisaba gukompeta kugeza kuri match ya nyuma, bisaba guhozaho, bisaba nko gushyiramo agatege. Ngira ngo rero ikipe ya Manchester City yo ndakeka bishoboke yuko yo uri muri amahirwe, urayereka ko utari serious gushaka igikombe, confidence yayo uri murayirema, uri murasa nkaho uyibwira ati ndi ku gikombe ariko ndacyagutegereje, nawe birashoboka ko wakompeta. Rero ikipe ya Manchester City ntago ari ikipe yo kubaho witondeye ugenda unegija wumva yuko nta birenze kuburi imbere. Uriya mugabo Peter Pep Guardiola ikintu cy'abashaka ni ukumuha opportunity maze akakwereka ukuntu ibintu bikorwa. Ngira ngo nta byo kugarukaho cyane, gusa abafana ba Arsenal mwihangane kandi uwo mugabo Pep Guardiola we nawe ari mu nzira zerekeza hanze agenda, ariko nawe ashobora kuba yabacalenjinga, ariko Mikel Arteta nawe ntakomeje kubabanira. Mikel Arteta ubona yuko akeneye kubaka mentality ya win, ukavuga ati iyi match, urabona muri match za mbere zibanza umugabo bita Mikel Arteta hari ukuntu agenda agaragaza mentality ya win, goza agakora match 1 2 3 4 5 atsinda. Naha rero n'urugamba mu gihe rugiye gusoza akeneye mentality ya win. Ngira ngo rero
Mikel Arteta mu bantu agiye ataba atwaye igikombe mu bantu bari kuba mu mazi abira yo kuba bagenda arimo, gusa ubuyobozi bwa Arsenal nibwo buzafata decision ya nyuma, ariko ubona yuko akomeje kwinubwa n'imitoreze cyangwa umuntu wese abona yuko mu gukora match ze, ubona yuko match yishoje ubona aragira ngo hari igikuba gicitse, navuga ati mube seriye dukompete, mube seriye tugeraho turwana. Hari umugabo hari hirya Etihad utoroshye, ese ni gute twakontorora emotion zacu, reaction nyuma ya match, ni gute twakitwara nk'abagabo, ahubwo ugasanga barimo barihebye ugire ngo batakaje ubuzima, ubone yagira ngo bararwaye. Nko mu match ya Bournemouth irangiye, mu by'ukuri bose bahise bandukanga muri vestiaire n'umutoza nta no gutinda aho ngaho, iyo usa nkaho ari ikintu kibakomereye cyane. Ubona yuko nabo bamaze kumenya yuko iyo bicaye mu kibuga itangazamakuru sigara ari bavugaho. Kuba rero bari bamaze gutsindwa na Bournemouth ibitego 2-1, ni urugamba basaga nkaho bari biremeye ubwabo, ni urugamba basaga nkaho barimo barajyana mu murongo wo guha confidence ikipe ya Manchester City. Nayo birashoboka ko yatakaza, match ziracyari nyinshi, ariko wakibaza uti ikipe ya Manchester City ko nta Champions League irimo, ngira ngo ariko nawe iri gukompetana ibikombe 2-2, nayo irabishaka. Ariko wakibaza uti se ngewe ku mihaire y'abakinnyi, mentality y'abakinnyi bifuza gutwara ibikombe, nk'umufana ubona ikipe Arsenal itsinda, ni ngewe ukomeza kwitabira ibikombe byose ngatahira. Rero umutoza Mikel Arteta bishoboka yuko yakigendera akaza Luis Enrique, ngira ngo nta birenze kuba yaza, ariko muri Arsenal ubona yuko bakeneye igikombe. Bora ntibyanagutangaza umutoza bazanye undi akaba nabitwara, cyangwa Arteta akajyana akabitwara. Rero nibyo dutegereje nyuma y'umwaka wabo ushoje, hako haba reaction z'abayobozi cyangwa bakamwihanganira umwaka umwe. Na Pep Guardiola rero nawe ari kuba yaba yagiye, hari ikintu yaba azamuriye nka Arsenal, kuko Arsenal yaza kuba Pep adahari, Arsenal baratwaye ibikombe byinshi kandi ibiteye ubwoba. Rero wowe komeza kudukurikira, kora subscribe, nibyo natwe dukomeze dutera imbere, twe tuganira resulta umunsi ku wundi. Ikintu nagusaba nk'umufana wa Arsenal ni ukuba strong, nyine ukihangana ugategereza, kuko ntago birarangira, uracyafite amahirwe. Ariko nyine bisa nkaho hari ikintu Mikel Arteta wanyu akomeje kubereka ko nta cyizere nawe afite mu gutwara igikombe. Yego yagitwara, ariko asa nkaho nawe nta ruhare yabigizemo. Ngira ngo match ya Bournemouth uburyo yayitanzemo, yanze gupressing abakinnyi be, uburyo yabapanzemo, yagakwiye kuba yarakoze mentality uvuga ati ni win, ni ugushaka igitego kukabi nakeza turemeretse. Ubwo rero uza ikipe ya Bournemouth iza nkaho badomina ikazi kabiga, wabona yuko umutoza bita wa Bournemouth yashoboye Arsenal pe, yarayishoboye, arayiniga amaze kuyiniga. Ubona yuko Arsenal no gupressinga buzahani hera. Rero Arsenal si ibitangaza rero kuba yaracyuye Rose, ariko ikigaragara cyo ikipe Arsenal hari ikintu iri kubura, attack yayo ntabwo iri gukoreshwa, attacking yayo nta musaruro iri gutanga. Rero ninde wakabikosoye? Ni umutoza Arsenal Mikel Arteta. Rero kuri kutabikosora ibihita biba ikibazo. Rero Arsenal wenda reka tugereze, ni ukuvuga ati match ya Etihad iramutse yitakaje, ntacyo nkwijeje no kujya ukibona kuri televiziyo. Ubwo haracyari imikino myinshi, bibuke yuko na Aston Villa izahora Manchester City match ya nyuma. Ubwo ikipe ya Manchester City ariko urumva aho ngaho ntabwo yakora ikosa bitewe na result izaba ifite. Inshuti yacu ndabashimiye, komeza ubane natwe, turi muri gahunda yo kujya tubaha prediction, mukibetingira abantu mwikorera shuwa. Gusa kora subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byacu hano ku Gitego TV Sport News.